Reka nongere mbasuhuze bakunzi baruhuka Empire News ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Ba ikaze mwe muri mu bice byo bitandukanye, mwe muri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo. Mbifurije igitondo cy'umugisha, igitondo cy'ibyiza mwebwe mutwumva mu gitondo ndetse namwe mutwumva mu masaha y'umugoroba. Mwese rero mbahaye ikaze muri aya makuru ya nimugoroba cyangwa se mu gitondo agezweho muri rusange. Hanyuma rero ku mugoroba ntago twabagejeho amakuru mu by'ukuri kuko twagiye kuyashaka, ariko kandi iyo tuje tuba tuzanye package irambuye yo ku rwego rukomeye cyane. Rero mbahaye ikaze muri aya makuru atugiye kubagezaho muri gitondo. Amakuru twabateguriye rero ni amakuru akomeye cyane, mwabantu mwe nzanye package irambuye, ariko icyo basaba nta kindi, nyaboneka ni mukore subscribe cyangwa sabone. Nyaboneka nongere mbisubiremo mbasabe mukore subscribe cyangwa sabone kugira ngo turusheho kugenda tubagezaho amakuru akomeye cyane cyane. Hanyuma rero munyemerere mbabwire amakuru ari ku rundi rwego tugiye kwibandaho. Munyemerere maze babwire ko mu gihugu cy'u Burundi ibintu byakomeye cyane, ibintu byamaze kuba bibi cyane. Ntago navuga ngo ni byiza, kuko amakuru mfite atari nkunda koresha ngo atari ivumbi. Arambwira ko ubu tuvugana Prime Niyongabo, umugabo y'igisirikare cy'u Burundi, ashobora kuba yamaze kuba arakara, avuga ko atari buze kuba yongera kuba yakohereza ingabo ze hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hano mu gice cya Uvira, kuko ngo ingabo amazi yatakaje ku munsi w'ejo mwibanga. Mwebwe mutazi, reka nkoreshe ngo mwibanga mwe mutazi, ariko ngiye kubamenera ni nyinshi cyane. Ariko kandi ngo rukaba rwongeye kwambikana hagati yiwe na Neva. Mu by'ukuri ngiye kuza mbisobanure kubw'icyo kibazo cy'uko ngo nyuma y'inama bakoze ejo bundi ngo burya ntago bigeze bumvikana, ariko byose ngo byatewe n'ambushi ikomeye cyane zigeze kuri ebyiri. Umutwe w'inyeshyamba wa M23 wakoze ku buryo bikisanga rero ngo FDN bizigwemo ari nyinshi, ngo ndetse akagwamo n'abavandimwe cyangwa se abantu ba hafi babyara cyangwa se famille cyane y'umugabo bita Prime Niyongabo. Ibi byose ngo M23 ikaba yarabikoze kugira ngo ibabaze Prime Niyongabo cyane. Ni strategy ikomeye cyane umutwe w'inyeshyamba wa M23 watangije cyangwa se plan C nkuko nababwiye ku mutwe w'inyeshyamba wa M23. Byose ariko mugiye kumenya muri kano kanya. Tuyiragaruka ku makuru y'abacancuro mu by'ukuri bahaguye bahatikiriye, ariko kandi no ku ruhande rwa M23 bikaba byakomeje kuba bibi cyane. Turagaruka bari kare, ni urugamba rukomeye cyane, ndetse no mu mujyi wa Uvira ibintu byakomeye cyane. Mwo tuzobera izasarambwa zamaze kwinjirayo. Rero mu by'ukuri bimenye byose muri kano kanya, ahubwo ngo haye ikaze muri ya minota 20 itari myinshi cyane. Munyemerere amakuru yacu rero nyahereye ahangaha mu gihugu cy'u Burundi nkuko nemaze kubibabwira, kuko ngiye kutanzenguruka mu bice byose mumenye uko urugamba ruramutse mu by'ukuri n'uburyo abazarenda batangiye gukwira imishwaro, ariko bakaba bateze ambushi nabo umutwe w'inyeshyamba wa M23. Hanyuma ariko kandi munyemerere rero mbabwire ngo kubana natwe iri ingenzi, ukoze subscribe cyangwa abone cyangwa se ukaba muri groupe yacu, twandikira kuri 0788809987. Bahaye ikaze rero munyemerere amakuru yacu tuyahere ahangaha mu gihugu cy'u Burundi nkuko nemaze kubibabwira. Nyuma y'iko umutwe w'inyeshyamba wa M23 ukoze plan C mu rugamba, cyangwa se ukoresheje plan ya gatatu mu rugamba. Birashoboka kuba ufite plan nyinshi nkuko nababwiye, ariko igeze kuri plan ya gatatu mu rugamba, nyuma y'uko uruhande rwa leta Kinshasa rukomeje kuzana strategy ikomeye cyane, ndetse ariko kandi narwo rukaba rutoroshye cyane, rukaba rutoroheye umutwe w'inyeshyamba mu by'ukuri ku buryo bukomeye cyane. Ukomeje kubagabaho igitero cyangwa se kubagabaho ibitero, kandi gahunda ari kubakura mu mujyi wa Bukavu n'umujyi wa Goma, ndetse n'ibice byose bafashe ahangaha mu bice bya Uvira. Nimba biri buze kuba simbize, ariko ni mubanze mwumve plan ziri ku mpande zombi, yaba plan iri ku ruhande rwa FARDC ndetse na plan iri ku ruhande rw'inyeshyamba. Zose ndazizanye muri rusange, n'ibice byose biri kwera imirwano ndabizanye. Turajya n'iminembwe, ntimugire ikibazo rwose. Amakuru twose twayazanye iminembwe rwose, igitero sumusiga genocide yapanzwe nayo namaze kumenya ibyayo. Mubane natwe muraza kumenya byinshi. Bahaye ikaze muri aya makuru rero nkuko nemaze kubabwira. Munyemerere amakuru y'ano mu gihugu cy'u Burundi, nyuma y'iko umutwe w'inyeshyamba wapanze plan C kuri ku ngabo z'u Burundi, byateje akaduruvayo ndetse n'uruntu hagati ya Prime Niyongabo ndetse n'umugabo bita Evariste Ndayishimiye.
umugabo bita Evariste Neva Ndayishimiye cyangwa se perezida w'igihugu cy'u Burundi na Prime Niyongabo kandi ari inshuti. Mbibutse ko abantu batabizi Prime Niyongabo cyangwa se Evariste Ndayishimiye yabaye pare wa Prime Niyongabo umugabo mukuru w'igisirikare cy'u Burundi. Urumva ni inshuti zimeze gutya. Hanyuma sinzi abenshi bashobora kuvuga ko ari plank bari gukina, ariko ngewe ubu kano kanya aho urugamba rugeze ntabwo bibona nk'ari plank. Murabizi neza ko umugabo bita Evariste Ndayishimiye amaze iminsi yiramanta ahamagara Kinshasa ati biragaragara ko urugamba rugiye kunyinjirana hanga Bujumbura, igihugu cyanje kikisanga mu kangaratete. Mu gihe twebwe nyine tubibona gutyo, ariko nyamara yarahuruje arahamagara. Niko rero kohereza ngo abacancuro, buriya ntimugire ngo abacancuro baje muri Uvira Neva atahamagaye. Yaravuze ngo urabizi ko nagutabaye, urabizi ko nabanye nawe kenshi, narime ntange ngabo nyinshi mu gihugu cyawe, nanjye ndwanaho ntabara tidore u Rwanda ruje kuntera, tidore RDF iranyinjiranye. Niko nyine ahora avuga umunsi ku munsi, ariko nukubeshye nyine ntago ari RDF ahubwo ni mama 23. Ati rero ikigaragara cyo banyinjiranye bangeze ko ati n'ubu tuvugana abo turi gufata, murabizi ko bamaze iminsi bafata abo bitanga abatasi, abo bitirira abatasi ngo ba RDF cyangwa se ngo ba M23 nyine bakabafata hariya mu gihugu cy'u Burundi. Fa kuba ugaragara hari ukuntu ugaragara cyangwa bagukeka bahita bagucakira bakakwitirira M23. Rero agaragaza na liste avuga ko ngo bamugezeho, ngo bari ngo bamugezeho nyine muri rusange, avuga ko bamugezeho. Hanyuma twiyuze cyane amakuru akambwira ko nta yandi mahitamo ahari. Uyu mugabo yese ahamagara, ndagira ngo nzengere ku ngingo ndi kubabwira. Ahamagara Kinshasa, nabo niko bakoze bahita bohereza abacancuro. Ubundi mu by'ukuri ntago bana abacancuro bari muri plan yo kuzanga mu mujyi wa Uvira, ahubwo bahise babikora cyane baje gufasha Neva. Ibi byose rero bikaba byatumye ingabo z'u Burundi zihatikirira cyangwa se FDNB. Ingabo z'u Burundi zahagwa, bigatuma Prime Niyongabo afata umwanzuro utari mwiza. Ndaje nkubwira umwanzuro afashe utari mwiza unamushwanishije na parewe. Nkuko nemaze kwibabwira, uyu mugabo yabaye parewe, niyo mpamvu bari inshuti zikomeye cyane. Ariko aho bigeze amafaranga ndetse no kubura abavandimwe abagabo birabateranyije. Uti gute rero? Amakuru avuga ko nyuma y'inkubiri yambushe ebyiri ejo bundi M23 yategeye FDNB muri Kaherano, mu gace ka Kaherano. Bivuga ko ngo wagwemo abasirikare benshi ba FDNB b'abayobozi, ndetse ngo hagwamo nababyara ba Prime Niyongabo, ngo kandi hagwemo abantu bafite icyo bavuze cyane ahanga mu rugamba. Ibi byose rero noneho bivuyeho ejo bundi ku munsi w'ejo drone mu gihe ejo bundi ubwo M23 yakoreshaga drone ngiragenda none kandi yongera ikurasira abandi basirikare b'ingenzi Prime Niyongabo yari yizeye muri rugamba ko ashobora kumutabara cyangwa se kujya bamuha amakuru, ndetse ngo yari yizeye 100%. Amakuru kandi akavuga ko ejo biri mu bintu muri basirikare ejo bundi Neva yahembye, we yahembye ngo abashaka, ntago yahembye abo Prime Niyongabo yaramuhaye, kuko murabizi ko yahembye abagize kuri bane batari batatu, ariko babandi babahatikiriye nyine nta kintu bavuzeho. Mbese ifite ukuntu byagiye bihuzahuzwa. Hanyuma ibi byose rero bikaba ari plan y'umutwe nyeshyamba, kubera ko ni ya plan C. Plan C izasarangwe zabikoze zibishaka zibabaza Prime Niyongabo, kuko bari babizi neza ko ahantu barashe harimo babantu ba hafi cyane ya Prime Niyongabo. Ibi rero bitera gahinda, biri nababaza cyane Prime Niyongabo. Amakuru avuga ko rero ngo Prime Niyongabo ashobora kuba yafashe umwanzuro, hari ingabo ngo ashobora kuba aguhagarika kongera gusubira muri Kongo ngo zize urugamba. Yavuze ko adashaka gutakaza ingabo ze, kuko ngo ibya urugamba afite ruri imbere ngo ni runini cyane, naho Neva we agashaka ko izo ngabo azohereza. Ni burya amakuru namaje kumenya, ntago ingabo zize urugamba cyane ngo ziri koherezwa ahangaha muri Uvira ndetse no mu nkengero za Katogota tugiye kugaruka ahari kwera urugamba. Ngo reka ntago ariko bimeze, ngo hari koherezwayo FDLR ndetse n'imbonera kure zitatojwe n'abasirikare bake cyane babatutse. Nyemere nkora icyo kintu mumbare kandi kurikoresha ijambo, kuko maze iminsi mbabwira ko nubwo abantu baguye muri ambushi ngo bari kohereza y'abatutsi ngo aribo bahagwa nyine ngo marane na bene wabo, nko bakunda nyine kubivuga, mumbabarire kubikoresha, ariko bivuga niyo plan to niyo plan, nibo bajya kuri front line imbere ku rugamba, nibo woherezayo. Reka tuvuga uko biri
nibo bohereza imbere ku rugamba. Hanyuma rero twihuse amakuru nta kindi ari kutubwira. Amakuru atubwira ko kera kabaye Prime Niyongabo ashobora kuba agiye gushwamagurana na mugenzi we. Ibyo ntabwo bitureba, gusa ngo bari gupfa kutoheza ingabo kabuhariwe. Kandi mbibutse ko Kisekedi yamaze kumenya ko uyu mugabo nawe ingabo ari kohereza hariya ari kumuvangira, akamuha ingabo zitazi urugamba, ingabo zidashoboye. Ibyo byose yarabimenye, bimutera agahinda, bimutera umujinya, ariko ibyo ntabwo twabitindaho. Rero ambushi maze zikomeje gukorerwa anga muri Uvira, nizo zikomeje kubabaza cyane Prime Niyongabo, ndetse yewe zikomeje gutakazwamo ingabo nyinshi z'u Burundi. Bikaba byatumye rero habaho uruntu hagati y'umugabo bita Prime Niyongabo ndetse na Yves Ndayishimiye. Ibi byose rero urugamba rukaba rusa nkaho rugiye gufata umujyi wa Bujumbura nkuko bihagaze. Amakuru mfite, plan C yo kurasa abayobozi ya y'umutwe nyeshyamba, plan C yo kurasa abayobozi, ndetse ubu tuvugana mu mujyi wa Uvira hakabajemo abayobozi cyangwa se hafi ya Uvira cyangwa se muri rugamba nyine rwa Uvira, rukaba rwamaze kuzamwa abayobozi b'urugamba M23 yizeye yamaze kohereza. Hanyuma rero ku ruhande rwa FARDC nayo ntago yoroshye, kuko tuvugana yamaze kuba ipanga plan ikomeye cyane yo kujya ihagurukira rimwe ikagendera icyarimwe. Munyemere maze ninjire mu rugamba rwa Uvira sasa. Ubu tuvugana muri bya bice bya Sakatogota, Runingo, Sange hakomeje kuberamo urugamba rukomeye cyane, aho rero FDNB na FARDC bakomeje kurasa bikomeye cyane umutwe nyeshyamba, ndetse bashaka uburyo bwo kuwegeza inyuma, ariko umutwe nyeshyamba nawo ukaba wavuze ko utari buze gusubira inyuma mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Namakuru akomeye dukomeje kugenda twibandaho muri rusange, ndetse dukomeje kugenda duhuza tukabona ko bya bintu nyamara byamaze kuba bifata intera ikomeye cyane iri ku rundi rwego. Amakuru akatubwira iki muri kano kanya? Nta kindi kidasanzwe amakuru kutubwira, aratubwira ko urugamba rwakomeje kuba urugamba, intambara komeje kuba intambara hano muri nkengero za Uvira, aho ambushi n'umundi zizindutse. Ariko kandi hano mu gace ka Runingo bavuga ko M23 ashatse guhengera ishaka kurya umugono FDN bizaziri kuri barriere cyangwa hara muri birabirindiro, ngo nabo bakabatega ambushi komeye cyane, ngo ariko kandi ngo hakwa hisanzwemo M23 aba M23 bageze kuri batatu ngo bashobora kuba bahasize ubuzima muri rusange. Ni urugamba rukomeye cyane, ariko kandi rero ngo ibi ngibi wazendo zikaba zikomanza mu gatuza zivuga ko zateze ambushi ikomeye cyane. Mwani magambo rero uyu mubare M23 yaba yawukoze nabi, ahangaha yawuplaninze nabi, kuko tuvugane mbibutse ko FDNB nayo hariya cyangwa se izimbonera kure zitoroshye habe na gato cyane. Hejuru mu gace ka Gatogota kwa Radisilas, umuntu yebe urugamba hariya ni Radisilas, nawe yamaze kuba avumbura ibanga ryo kudakubitwa nyuma yo gutakaza abasirikare 50, ari nabo mu byukuri bateje ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, bakaba bajya ngo bari gutegura imyigaragambyo. Uyu Radisilas uyoboye urugamba rwa Gatogota hejuru mu kare gace ka strategique, uyu mugabo avuga ko ngo yohereje abasirikare bageza kuri 38 ngo bamanutse hasi kujya guhagarika M23, ndetse kuba urugamba rushobora kwisanga rwagarutse anga muri Kamanyora. Plan ihari rero, amakuru avuga ko abacancuro bamaze guhabwa map, ikarita. Ego abacancuro bamaze guhabwa ikarita ikomeye cyane. Iyi karita ikomeye cyane rero abacancuro bamaze kubahabwa, bavuze ko urugamba baza kururangiriza anga muri Kamanyora ku buryo bukomeye cyane. Nyuma gutegura ibitero bikomeye cyane, nyuma y'inama bakoze yo gusanga bari gukoresha drone hejuru ndetse n'izindi hasi, amakuru avuga ko urugamba rwazindutse mu byukuri ruza rusatira kandi gace ka Kamanyora. Abacancuro ngo bari mu nzira rero, bamaze kwerekwa inzira bagiye kubanyuramo, ndetse n'ibirindiro by'umutwe w'inyeshyamba ngo bagiye kubakurikira, ndetse already tuvugana iki gitondo n'undi amakuru avuga ko ngo bamaze kwemeza ko bagiye byo kurwana urugamba bita gupfa no gukira. Blackwater bibutse ko n'abanya Colombia none ubu tuvugana bamaze kwemera gufatanya na Wazalendo ndetse na FDNB. Mu gihe ubundi babyangaga murabizi, babyangaga murabizi, bakanga ko bakorana na FDNB kuko babise ko batazi urugamba batanashoboye, bakanga gukorana na FDNB na Wazalendo kuko babita abantu bakabicisha. Nyamara amakuru avuga ko ejo bundi barabacancuro bageze hariya ngo ari bo bicishije aba FDNB, kuko ngo
nawe ngo murabyumva nyine uko byagenze ngaye nguko nuko bimeze rero akaba ari rwo rugamba ruri kubera aho ngaho rero gusa mwabantu mwe uyu mujyi wa Uvira ugiye kuberamo akaga kabisa ugiye kuberamo urugamba rukomeye cyane tukiri muri Uvira rero amakuru tugira ko M23 nayo yamaze gupanga ikomeza kugenda izenguruka ikora sentire ikora uruziga ntabwo tuzi ko biruze kugenda birangira ariko plani mu by'ukuri ihari nuko izasarangwe zamaze guplaninga ko zigiye kugenda zikoresha uruziga mu buryo mwe cyangwa ubundi ngo kugira ngo bare ko baza kwisanga mu by'ukuri bafashe uyu mutwe nyeshyamba bakawushyira ku rundi rwego muri bakafata bimwe mu bice bya Uvira ngo bikaza kuba byabahingura indani mu mujyi rwagati ayo rero nuko amakuru ameze sasa gusa amakuru akambwira ko hari abayobozi ba M23 bamaze kwinjira muri Uvira cyangwa se mu cyo byaza Uvira bagiye gukomandinga urugamba bahagurutse vuga ko umutwe nyeshyamba moni abakomando umuni y'abakomando banyabo baje gukomandinga urugamba ntago tuzi ngo biraza kuba bigenda gute muri rusange twihuse cyane rero munyemerere tuve muri ibyo bice muri rusange ahubwo dusimbuke tugende atwerekeze ahanga iminembwe mbere ko tuzamuka muri Tetwari wa Rikare amakuru nta kindi ari kutubwira muri Tetwari wa Rikare amakuru atubwira ko ibintu bikomeje kuba bicyane ibintu bikomeje gukomera yego ariko kandi iminembweho bikaba byamaze kuba ibindi amakuru avuga ko leta ya Kinshasa yamaze kohereza ingabo nyinshi cyane iminembwe ngo ku buryo bari buze gukura buri muntu wese mu nzira amakuru avuga ko FDLR yo niyo yahawe plan na bisi bikomeye cyane yo gufata bira bice byose bitemwa abanyamurenge bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo bakabakuramo ngo ubundi akabiriho bahafata Kisekedi yavuze ko ngo FDLR nikora ibyo yababwiye ngo bari bubahereze kara gace karimo abanyamurenge bakagafata bamara kugafata bakahaba urabutaka karibo babugenga urumva ko rero n'ubundi FDLR ntayishobora kujya nta naho izajya mwabyumvishije rero byari byo kuvuga amahanga ngo FDLR ngo rareba aho kibabaje kubera iki amahanga atita ku iki kintu kwere kubera iki amahanga atita kuri iki kintu kuki amahanga atakirebaho kuki amahanga atabirebaho ntabwo ushaka kuza kubitindaho Roni ibivuga ngo FDLR biragoye kugira ngo FDLR bazayikuranga muri amashyamba mu gihe amahanga atabanje kubona ko FDLR ari ikibazo ari guteza intambara hano ni irwana mu bice byose kandi irwana isati ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda irwana ishaka inzira yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda ibyo ntibabirebaho ntabwo ndi umuvugizi wa guverinoma mukora arinda ari umuvugizi mwiza rest in peace iminembwe rero amakuru mfite nuko hamaze gutegurwa igitero karabutaka ngira ngo abantu iminembwe mu maso hamaze gutegurwa igitero karabutaka cyo ko cyakivugana abanyamurenge benshi ndetse na twirwaneho gusa twirwaneho nayo ikomeje kugaragaza ubudahangarwa ndetse na AFC ngira ngo bari gufatanyamo gusa tubaza gucukumbura tumenye aho ibitero bigiye kubera muri rusange ariko amakuru avuga ko bamanutse kabisa bamanutse twihuse cyane rero muri amakuru yacu y'ubudasa muneke dusimbukire muri Tetwari wa Rikare ndetse tubabwiye n'uburyo pinga yamaze gusa nkaho itangiye kwikuramo muri rusange Tetwari wa Rikare nyuma y'uko General Masunzu yoherejeyo abakomanda muri rusange abakomanda rero mu by'ukuri bakaba bakomeje kugenda bisukiranya ngo mpaka hanyuma impamvu Masunzu ashobora no kuzarasirwa mu rugamba ruri wa Rikare yamaze kwemerera boss yo Kongo uko byagenda kose wa Rikare itazigera iva mu nzira na gato cyane ngo M23 itazigera iyimukura mu maboko niyo mpamvu rero yateguye FRDC nyinshi zikaba abakomando bakaba bakomeje kurasa kuri M23 muri Tetwari wa Rikare ewana bakaba bayijujubije kabisa bayijujubije barimo barayirasa amasasu y'udashira amasasu y'utitsa ndetse ngo hakaba n'ibirindiro bakomeje bigira kuri bitatu Masunzu yabakuyemo reka ngiye nkoreshe Masunzu kubera ko niwe muntu uri ku rugamba niwe muntu uri kuyobora urugamba ni kuriyobora mvuga ari gukomandinga kuri telefone kuko Masunzu ibicara bizi cyane Masunzu ibicara bizi uretse ko na FDLR zamusanze na FDLR zamusanze ayo makundi afite Masunzu ibicara bizi cyane ku rwego ruteye ubwoba ni uri gukomandinga urugamba
munyemere bivuga muri ubu buryo ni uri gukomandinga urugamba rwaho, kuko ari gukomandinga abayoboye urugamba. Mu yandi magambo sura batari gukomandinga. Rero ari guhagarara ku ijambo yavuganye na sebuja, ari guhagarara ku cyo yabwiye sebuja, hati warikare ntago bazayinyambura. Ni ubwo buryo rero ari gukomeza aramfurusayo, ndetse n'abacancuro yamanuyeyo, ndetse n'abakomanda yamanuyeyo, ngo yamaze gutsirika. Gusa hazindutse urusaku rw'amasasu n'imbunda ziremereye cyane mu bice bya teritwari ya Warikare, ndetse n'induri hasi n'induri hejuru mu bice byinjira mu teritwari ya Warikare. Ariko ngo M23 ikaba yamaze kuvuga ko ngo ushaka kubanza gukuramo pinga. Iyi pinga amakuru akavuga ko ngo M23 iribuze gukoresha igishoboka cyose ngo iyi pinga ize kwikuramo. Kandi amakuru akavuga ko nubundi iyi pinga ngo yabatangiye kwikuramo abasirikare bataba batangiye kuvamo, kuko ngo M23 yamaze guterekamo intwaro, iguhatereka intwaro ziremereye zirebamo, ndetse no kwazenguruka ngo kandi yafashe umwanzuro wo kurasa niyo nka. Sinzi rero uyu mutwe nyeshyamba FARDC nimba iribuze kwemera kwikuramo, kuko nayo baza kuvuga ko iribuze kwizirika mpaka itari buze kuba yakemera gutakaza muri rusange. Angaye nguko nayo makuru gusa ntago Walungu, ndetse Walungu naho ntago byoroshye cyane. Amakuru avuga ko hazindutseyo imirwano ikomeye cyane muri sheferi ya Bwito hose nuko nguko, ndetse we no muri bice bya za teritwari ya Rucuro muri rusange. Ngaye nguko rero andi makuru turi utatobwire ko mu ngabo bita Colonel Kaina yamaze kubeshuzwa abavuga ko afunze muri rusange. Colonel Innocent Kaina washinze ihuriro Coalition National pour la Libération du Congo, akana mu mugaba mukuru w'ingabo zaryo zizwi nka Force Nationale pour la Libération du Congo, yanyemoje amakuru yavugagwa amaze iminsi ngo afungiwe muri Uganda nyuma yo gusa n'uburirwa irengero. Byavugwa ko mbere yo gufungwa yabanje guhamagazwa n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, akana muhungu wa President Yoweri Kaguta Museveni, Muhoozi Kainerugaba. Iby'ifungwa rya Colonel Kaina kandi mu kwezi gushize yagiriye Kinshasa Rugasiga abonanye n'abarimo umugaba mukuru w'ingabo za DRC Lieutenant General Gilles Banza na President Felix Antoine Tshisekedi. Uru ruzinduko kandi rwasize Kinshasa na Kampala basinye amasezerano y'ubufatanye. Colonel Kaina mu kiganiro cyihariye yahaye Bwiza avuga ko atigeze afungwa, ko ahubwo yari yaragiye mu butumwa bw'akazi. Ati nagiye safari ngira ngo byabaye mu rujijo rw'abantu, hari ubwo umuntu agenda atabwiye n'abantu atari na ngombwa, ngira ngo niho bakuye cyangwa se nyine havuye biriya, ariko nta kibazo nigeze ngira. Rwose ndakubwiza ukuri ko ntacyo nabaye, gusa nari nagiye mu kazi telefone ivaho. Colonel Kaina yashimangiye ko we n'ingabo ayoboye bagikomeje umugambi wo kubohora abanyekongo, by'umwihariko abo mu ntara ya Ituri, bijyanye no kuba leta ya Kinshasa igifite umugambi wo kubagirira nabi. Mu mpera za Werurwe uyu mwaka nibwo Colonel Kaina yashinze CNLC mu rwego rwo gushyiraho iherezo ku myitwarire y'ubutegetsi bwa Kinshasa irangwa no kuba butarajwe inshinga n'imibabaro y'abanyekongo baterwa n'imiyoborere mibi idashingiye ku ndangagaciro. Mu byo ashinja ubutegetsi bwa President Felix Antoine Tshisekedi birimo ruswa, ikene wabo kugura abo ashaka kwiyegereza, guta muri yombi abatavuga rumwe n'uburyo bunyuranyije n'amategeko, kunyereza umutungo w'igihugu, imvugo z'urwango z'abasirikare b'abanyekongo ndetse n'ibindi. Ibi rero mu by'ukuri akaba ari byo Colonel Kaina rero amaze iminsi. Mwamaye mu byumva rero ko atigeze afungwa nk'uko twebwe twakomeje kunyara tubyumva. Costa Mutambahoza ari Minisitiri w'Ubutabera aritaba urukiko bwa mbere. Uyu mugabo rero wamaze iminsi yarazengereje abantu, yarazengereje u Rwanda, yaravuze ko azafata Kagame ngakamufunga, agafata u Rwanda akarugira intara yabo nimba ari ya 39. Uyu mugabo nawe rero ibyo bikaba byamukubiranye cyane, akaba ashobora kwitaba urukiko ntatahe. Ngaye nguko ntago sakuza kwivuga byinshi ngira ngo Costa Mutambo ko gitubabwira byinshi. Mu gihe Dieudonné Kamuleta muri DRC yatorewe kuba kuyobora urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga muri rusange. Gusa ariko kandi Kongo ikomeje kunengwa uburyo ikomeje kwitwara nyuma y'amasezerano y'amahoro yasinyanye imbere ya Amerika. Mu zandi magambo ikaba nyine bigaragara ko yabivuyemo.
Guverineri mu mazi abira azira kwita Kabila na Nanga abanyekongo. Aho da ntabwo byoroshye, ariko nkuko nababwiye rero FDLR na FARDC n'ingabo no reka dusoreze kuri inkuru umutwe twirwaneho ugamije kurengera abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge watanze impuza ku bitero simusiga ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo riri gutegura kugaba mu by'ukuri kuri bariya baturage nko namaze kubabwira. Uyu mutwe watanze itangazo wasohoye washinje ihuriro rigizwe na FARDC FDLR na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi kuba rimaze igihe ryaragose abaturage mu Minembwe nyuma yo gushinga ibindiro mu bice by'ingenzi. Usigiye kugota abaturage twirwaneho inashinja ingabo za leta guhohotera no kwirukana abanyamurenge mu bice bitandukanye byo Minembwe mu gihe zitegura kubagabaho ibitero. Twirwaneho kandi vuga ko usibye kuba ihuriro ry'ingabo za leta riri mu bice bibikikije Minembwe inafite amakuru yizeye yuko indege z'intambara za Sukhoi na za drone z'intambara ziri gutegurirwa Ikisangani ni Bujumbura mu Burundi kugira ngo zizahe ubufasha ingabo zirwanira ku butaka zamaze kugera Minembwe. Uyu mutwe kandi uvuga ko ziriya ndege z'intambara na drone bigamije kurasa ibirindiro byawo ndetse n'imidugudu ituwe n'abasivile bitwaje kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Lieutenant General Pacifique Masunzu ngo niwe muhuza bikorwa w'ibitero biri gutegurwa afatanyije n'abayobozi b'igisirikare cy'u Burundi, aho impande zombi zifite gahunda yo kwifasha Minembwe nk'ibirindiro bikuru mu rwego rwo kugaba ibitero ahantu hatandukanye. Kubwa twirwaneho rero ibitero biri mu nzira zo kugabwa Minembwe ntibiri mu rwego rwo kugota gutera gusenya cyangwa se kwirukana abanyamurenge mu midugudu y'abasekuruza babo, ahubwo biragaragara ko hari ubwicanyi bushingiye ku bwoko bwateguwe ku buryo hari n'ibyago byo kwa yaba jenoside. Yunzemo ko itazareba mu gihe abanyamurenge bari gutegurwa jenoside, ko ahubwo igomba gufata ingamba zikwiye mu rwego rwo kurinda abanyamurenge muri rusange. Ngayo nguko rero nuko bimeze by'ukuri. Mu gihe Trump rero mu yandi makuru yohereje ibitwaro bya kirimbuzi muri Ukraine, abyumvishe rero aho ari kare FDL zikomeje kwirunda muri groupement ya Wawlanda zihangayikishije rubanda. Bigaragare ko FDL zatangiye gutegura igitero gikomeye cyane anga muri teritwari ya Warikare muri rusange. Mu gihe Sudani y'Epfo rero President Machar yirukanye umugabo w'ingabo amazeho amezi 7. Naho unyumvire abantu 9 bo mu muryango wa Kisekedi barezwe mu rukiko rw'i Buruseli. Ahangaha bari kuzira amafaranga menshi cyane. Munyemere tuwe dusereje ahangaha tuze ko dusubira makuru yacu ataka. Turakunda cyane mbaza ku mutima mw'icyo musabwa no gukora subscribe kugira tuje kugira tubana makuru yacu ataka. Mwakoze cyane ko mbashimire. Bye bye.